O Samoa Entertainment TV mai pia na whaopuko o nā Samoa. O whamanina mai nei ele minista o bloketi miliona le malo le fionga moe whawawo Julius Akui. Le a apa mai ai o le malo e whaise fufuanga e whaatopitope e il whaonga ina o le tasi tesi ma le valu miliona tala le o lo totoe e tu malo e lima sultasi mai le nofo inga sulfitu talua i el palemene. O le fufuanga o le whaonga ilu o le tasi tesi ma le valu miliona lea e tufa loa i le taiselau lima sultala al tangata e toatasi. Ai avane le tupe totoe whaonga mo poloketi totonu le whamasina o lo totoe. A o le itufa mai le ta ilua miliona mua. I le tausanga o le nofo inga ua whaanga solo nei. O le tasi ma le 1 miliona. O le se eleni le pae inga suma fitu. O le ufa maia. Ia eftoa maia neila ia iuni. Ia molto si la fia o le ufe puali mati. A pelila me iuni. Toe whamasina. O le baba ai mamao le mano. Wa e umalo iuni. Iulai. Koe intaito funu whaavai le 2 miliona. O le asa ta pena il malo i se poloketi. Ia vave ono whaona se eleni. I le whamasina lea. Le ala sa talo ai ma whailo atu le whainga mano. Le poloketi le back to school. E se lau limas furu i tangata uma. O lo au mau nei tatu atunu. Mai le amatanga o le poloketi miliona sa mausali lavalona ia inga e le tufaina ni tupe. Pe tai o le tufa o le taiselau limas fultala al tangata lea o whaia nei. E pe ona sa anol minista ia mo e whaawawo e na o le paua i lava fo i lea. Ia, o se whaamama avenga more a e o le whanau. Mo ta pena i o tato whangau. I le nei foi amatanga le tausanga. E o whaapea e whaawawai. Just a one-off project. Ona o le pupo o le time. O le asauti tilo le malo mo se vaenga. E whaonga i se eleni lea. Ai le fiti mai le 2 miliona. I paia ingas fulvaru o lo e mata pena tuai. O le salau lima sfultala ua o se aunga o whaatalanoanga. I to tonu o a inga o lo mana o mia tele i se eleni. E ui ina o le tele o a inga wau sange ai o whaamanuianga na sauno ai le tina talavou. E le whai ngā luenga ai o lo o tau mawhai e wha o ngalana whanau. E ta lia mo le whaafitai le nei wha mama avenga mai le malo ai ta alosia e wha awa waipea i tausanga uma. Ai nisi o tala. O toi whaalauloa mai le company telefoni le Vodafone. Lana au nanga fau o le memo. Massive input, multiple output. O to mai whaona pone iana fsota inga. E tele lo na whaalele ia tili, mō tangata lau tele. Pisinisi ma inga i Samoa atoa. E pe ona whaia iana pou e tolu mō le sitio tūlanga tau ilana au nanga. O le memo o le fsota inga lea e whaonga i le mau antenna i whanua e tasi. E fsota i atu i vaenga o mana o mia tele ai lau onanga. Ma tele fo i steo ngā mua na pa anga e whaonga umai le taimi e tasi. Whaatu se fsota inga sasa wai. Ma sawa e lea i se alu motu. Ai mai se i taimi pisi e tau whaitala noa ai le tele o tangata i lunga o telefoni. Mo Samoa o le amanino talanoanga ma le motu falling o tangata talanoa. Mavele download. Mai o se au onanga fo i amana i alo na sao e mai se le taimi o a onga, taimi whai ngā luenga o mea whai, ma taimi e mana o mia tele ai. O ta ua le whale telefoni, i lana whaamtalanga whaalawa i tele le Vodafone, paulawa lea o le filifili o oe le whai telefoni, i le whesota inga whaona po nei e sa omo oe, ma le whesota inga e whetau i le lei Samoa, e pe ona ta ua le sunga ako sita loa manu, o le sifi inisinia le Vodafone Samoa, peitai. Na tātou mai tawina, e iei lava vaenga o le taulanga e o mai nei e le manino telefoni, whapena fo i savai, i vaenga o palauli, ma le ta amilo atu i mātū, whaasolo atu i mātū sifo, ai mai se o le vau tele ma vaenga o le tuotane, e whialua i solo le tangata ma le telefoni e tau whaalongo se leo. O le au aunanga le tau fsota inga mai le alititai, o lo ofisilingi ai fo i teimi nei ele malo lona whaangao yo ina ato ai ma le tangtanga i nei o le malo e toe wha fo i mai ana meto tino. Ai le o vao i ai le Vodafone, mai le whale le atili ma le malo si o ana fsota inga tele vave. E pei ona whaalaulo mai lana massive memo, e lana whaamtalanga whaalau i tele. Ai o stoi whaatepa leo le tunu il sauninga whaatauto le fionga loia sili fau a Samoa. E lana fionga i le ama malu le malo o tuto tasi o Samoa tui mleli whanawa ale to so ala vi Leilua.
le fionga maunga Precious Chang malana tautonga. Ngai le lo I sili. Tuane lo au tau mtau I tuspa ia. Sao no mai lau tautonga. Wa o maunga Precious Chang o te tauto atu I luma le atua sili ese. O le a o ngā lua man wha maoni, ma le alofa ma le wha aitu au I le tōwhinga ua tūwhia ai au. Ma o le a o wha tinoina o tiute uma, e tusa matu la fono, le poto ma malosi atua toa, ua foa I luna mai, e le atua iate au, e tautua ai Samoa. Ia te sosoani mai le atua iate au. Na sauno alo I ai foi le fiongal pa le mia la au le mali e tō plata I vau le wate plata I vau Fosi Schmidt I le tāua. O le tōwhinga malona sao I le malo Samoa mo na tangata. O upu tau tino I masani ai le atunu. Iana whilinga I tai ao maaso whapenei. E ui ina tele le uluniu. Ai lava niu o le whilinga. E whili I le tai. Masa ili le tua vao se anga waa. A whai e mautu. O na whaarilo leo rupe o mau. Pa tā pāwha manuianga. E iai le tai ao le nei. Aua o le wha loto tele. E tupu ai le loto tele. O le wha malosi au. E tupu ai le malosi. O te talitonu. E wha penale anganga o le tai ao le nei. I le whātautoina o lau whionga le loia siri fau. Lau whionga maunga Precious Chan. O le tōwhinga le loia siri le malo. O lo wha toto I te tonu o le tula whono wha vai. Ma o se tōwhinga tā ua tele. I le puipuinga o tula whono ma le whafoefoina o ngā luenga le tātou malo. E tūsai maala o le tula whono wha vai. O onos furtolu tausanga o le tātou wholaunga. O se atunu wha te mokalasi e wha vai lunga o whainga wha pāle mene. O te talitonu o le wha tāua o le pule le tūla whono. O le tātou wanganu ma le tātou talitonunga wha kerisiano. O lo wholaua I pēa ma toa while mu ma le whetausiai. Wha maunga ma le tala wha solopito. E se fulu ono ia maunga Precious Chan I la tau na vea malo ia sili le tātou malo talu na tātou tūto tasi. Vea ile nei ava noa tāua wha leo ina aile nganga whaafitai. Tupu mai tamali in launga whale tua matausi. Matama whanau Samoa o e sa tō fia ile nei tō whinga o le lo ia sili le tele o tausanga walu. E mai se ai le sa avea, malo ia sili talua nei, le fionga ia sua Elena, Bobo Clamp. Ua wha malo le whai o le whaiva, o wha malo tau tua atunu, o wha malo I o tau whinga I le tele o tau sanga. O whita mātu wasa na tātou wasaina e o mai lava I le tae aole nei. I so se bala o le tātou soifuanga tau tua, Wa sanga wha mautu ma ia I tātou ma le tātou wanga tupulanga. O le tātou tofi le nei. Nā umai le atua ma tofi o tātou matua. Ina ia tapena ina fo I le awala. O le poto ma le atamai o tā leni. Ma puna oa wa tātou tua iai. A wale wha foe ina o le sāfo lau o Samoa. Ma le puipuinga o tātou tofi ina ia maua pea a tātou mesina. Lea, mamoli atuai le nganga whaafitai. Ma le nganga whaamalo I la uafionga maunga. Ona usi I loa ao e te tau aveina le tofinga o le loia sili. Mo le nei tolu tausanga. O te talitonu. Ua e tā pena. Ma ua iai. Ma ua lava tā oso le whaafoeina o le ofisa o le loia sili. Fautua ina le malo I mata upu wha le tūla whono. Tau la mua I le tusia o tūla whono, a to ai ma le psosoani I vaenga ese.
e au nai le malo I mata upu wha le tūlafono. O le wha lotu tele I te au nei ma le malo ia sanga I ane ai o le tai. Ia wha atumu pea oi lona malama lama ma lona file mu o mana ngā o le ngā luenga la tātou sanga I atu iai. Samoa e tēne TV mai e pia na whaopuponga o nā Samoa. Ia sa tai au I alofa le tua, so